KSDC lepet KNC atum armu cejeng ponsi karbiang long DC arideng timpur along ke pajirdam. Dharam nala Romyodan Moromi Sehar Group asal Pimaratum Kepangti Rasai Kedeng. Ada berita long benili berita thanbang thare harmony be nun berita ton pen arjik tha. Amren constituency arlo hamren pen kilometer flikep du jikailu. Meghala ahoy kedai nongjirong thong ahiti alom karbi apurkimo asim abot keraikom ji aphan pura man pensi pining anengkan kidam tang aru ni phai kripli arni MLA Dr Mansing Rongpi pen long e somponsi kangpai asai dengpondo bangso asai lake MLA LAD as came 2016 lapen 2017 abaha socheng block pensi kikim rangponlo Penang Arni pen bangso sai ke claim aklong ita ke pangni la pen fencing anu jok kaslam chengpon lo bon suta me kidam tang jakong ni phai in koyaning we pang thek the ot chapalang notum rong monit in samria por Arlen Dunsi ke sok tang in chenanu jok in khum tekang et la pen ita ke pangni tangan ta theng tekang et lo nong jirong thong nok be hiti kang paya sai ke pachuna committee chunbang jen sing teron pen biota nang policy pherang kya bitunga tumpen adima klong along an kahumri pato damlo Bangso kahumri damahut nongjurong arong asar the borson sadap lang hempi asar kari gambra thos bahadur karki pendang long adung het kedo rong arat atumta chitong pherang kya tumpen chihu chipura hut kelong dam atengke bang thek thek the ot lang notuk ajo jir lopor rong monit amek jang khriba por sil hai hormu nangke paheno ajok badu tan thekdum depusi than an parta deboktera arat aphan charju horlo sitame deboktera arat le ke claim kali bota ang tanamunit nangkache jok dun do pota alang litum pen thang karbia khai phurkimo kirim kibi kirai kom la pen kapang jok asai ke deng along lapuson aning ka hino amod atum ot nangkache palang lo duna tuma phanke sodak pen engsai rang ji pusi hadak arak atum pen ningche lilitum tentinong bai thalang so MLA scheme pen siladat kijui kelang athai la pen karbi khai angbong anok be ladak along jong hai ki is tane alon du job kana job pasi ladak isiak pak nang pabonai toilo alang li scheme deng lo lapen la sodang ke the area bangke 340 square meter lapen lanang bong ni tum kim lo rang lo stame ladagang bong kumat akhai lo ne kumat jati lo ne stame la so abandari wal stame ang ton theng lir lo lapen la so bangke ang songosor neli tum aphan CMEM tum stame la so border area long stame nang gelang nang jike akinang sot lo lalo la pen nili tum la song bong a committee do nel tum committee ke president ke video lo secretary ke nili methang ma lo nili men ke jen sing teron pulo la pen la so committee long member ke ladak rina karki la ke nepali ahin pen lo la pen ako do thulang jati alam cipu pepin pen aku cuma ngatum stame dak lokal agang bra borson cadap alang li helo ladak committee members lo lapen la so di malong bangke nili tum kamat hadama teng pulu tangte dak bangke akhai ka prek cuma ngatum phan stame nili tum suspect athawe athila dak cuma ngatum stame la so development angele ka ningarong pik athila dak ke karbiang long arlu border long palagi pulong takali lasila dak ke karbiang long arlu lasi komat atum lo ne aning ka heno ba kilangon e atum do kok ta hailo lasila so pu thak bangke ili tum kadu ka ve karbi hamphang karbi kur phong bong pen stame la so dem bangke so dak pen ritar lip nangi pusi lelihin pen stame chuning ridun lo nonil tumalong nong jirong agang burado rong sarthe alang li phan dai thithini tum arju panji ding hanglo kasi bangso alam sai ke pho along nangle tum kosong chini don la pen nangle tum kapang thek don la pasan duma mane ladak kapang no abang ke thik dun de seta ki thik dun ke ha tarik inkoira isia dap se nili thik dun long lasi thik dun long seta nili ke yo paane lasi nili ke than ka report dun alam seta nili ke piledun nohok ta piledun thik the ladak ili ki claim dun rapet mate nelita ladak a member pu ki claim dun rapet abang lo kilang dun rapet abang lo keceri dun rapet abang lo seta kolo pulo nilita ciri dun thik the lo ajo se bang ka phangno dun mane
neli methang rong a sor le ka phangnuta neli chini dunde mane bang rong sor ta chini dunde mane e karbi jati besata cumang jati besata emek methang amek nale ke thek dun long takali lasi এইটো মই জানা হিচাপে সেইদিনা মই আহিছোঁ চিপ লৈ আহোঁতে ইয়াত দেখিছোঁ এই অৱস্থা ভাঙা এতিয়া মই চাইছোঁ আকৌ কোনো মতা মানুহটো লগ পোৱা নাই মাইকী মানুহ দুইজনী আছিলে খাচী তেতিয়া তেওঁলোকক মই কৈছোঁ এইটোতো কোনে কৰিছে কি কৰিছে বুলি কওঁতে আমিতো নাজানো বুলি কৈছে Birta ke tok bom hut anke ritarlip bom lang ko si kat news sa pherang ke hundor kropen birta nang pali ASDC lapan ke NC atum jakong ni phai inquiry ke thom arni autonomous state aputhak tripartite talk dunang jipu alam pen pinpur alu epak India prime minister aphan panong si Karbi Anglong deputy commissioner arideng pinpur alu ke pajirda autonomous state aputhak kaching YG aphan ASDC lapan ke NC a song tu ASDC asahem along kaching room apitu ASDC asahem pen armu chijeng ponsi Karbi Anglong deputy commissioner asahem along an paledang autonomous state aputhak ASDC asong aphan Prapchin pen tripartite talk nahang nang jipu alam pen pinpur alu epak India prime minister aphan panongsi Karbi Anglong deputy commissioner Mildu Kumar Mahanta arideng kepajirdam pinpur alu kepajirdam aputhak minister Barim Huliram terang pet pherang ke angnu nang pachini dun এইটো ইগনোর করা যেন লাগিছে আমি দাবী জনাইছোঁ যে অট'নমাছ ষ্টেট হওক ছেপাৰেট ষ্টেট হওক কিন্তু যে হিল ষ্টেট আমি কৈছোঁ এই হিল ষ্টেটৰ প্ৰশ্নটো লৈ পেলাই ভাৰত চৰকাৰে অনতি পলমেই ASDC KSA KNC বা আমাৰ এই আন্দোলনকাৰী সংগঠনৰ সৈতে এটা ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক বহিব লাগে আৰু এই দাবীটো তুলিয়েই বিশেষভাৱে আমি আজি এই মেমৰ নামটো দিলোঁ nun malam support fan bertamu inton pon iksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kechu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kechu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihina mupi putar bertalong wangthul group krihini atum pen patirpi ponsi dipu basic training center alo jakong ni pha inquiry ke thom arni arjan ki hi pen exhibition ke paman pon berta card news alo berta nangle Labangso ajai mek difu government college afroficer atul kolita pensi impu pondet api arjan ki hi adim along langchani dam lazo api adhorom tin penta arnam ardom asai pado ponsi puthot mai pado pontu laso amai along BTC a principal Don Singh Timung assistant IS officer Katharson ingti lapen basic training along thanbang atum chetongdun mai along thanbang atum lokithan pamiji aputhak kachethan kachemu padopon thanbang atum hello khai amor abumlo buathepi alam NC mai mesen pen pachun ponlo pusi birta riptun long kidam tang busing ne pha engkora ke thom arni pen ke pangthir asai ke claim ason thotsi jakong ne pha engkora ke thom arni pen lethot ta towar aju keter ke er ke thuki ui theglong si moromi self help group atum pen towar ari along keter ke pangsom ke pangthir asai ke claim pon berta card news along berta nangle Difu Town Committee pen GCB lapen truck ihum akirap pidunsi ke pangthir asai pachun ponlo laso akirap awarsai ki pidun sitame moromi self help group atum Difu Town Committee aji along chunuri dam pensi warsai ki pidun pusik card news apherangke angno ningje Moromi self help group pen rada phan kachuning ripon tuke madu sitame towar pi along keter ki er ke warthap thede chia phan chunungri lapen methang kachepang thir jir aphanta chunungri pon tu anparta dharam nala malom Difu Town Committee pen dustbin nangji pusi kihang pasudun অৱগত কৰোৱা হ'ল সেয়েহে আপোনালোকলৈ বহুত ধন্যবাদ থাকিল আৰু
এনেকৈ কৰি থাকিম বুলিতো আগবাঢ়িছোঁ হয় আপোনালোকৰ মাজে সময়ে আমাক অলপ ৰাইজৰ মানে ৰাইজৰ সহায়টো লাগিবই অকলেতো নোৱাৰোঁ ৰাইজে নখ জোকালেহে নৈ বয় কিন্তু আপোনালোকেও সহায় কৰিব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ আৰু বহুত ধন্যবাদ থাকিল Ada berita bangla pansikan ton paneglo dumi thakme karton